Power Masterclass. Say no to sensitivity. After washing, I'd still see white marks and stains. So I switched to Ariel Liquid. Ariel Liquid, brilliant clean, no residue. New Fairy 3-in-1 dishwasher capsule. Our best cleaning in one wash. Thank you. We are live. Try Zero on, free for 30 days. Donald Mureno podcast. My name is Mukone. Viewers at home, you are welcome. We'll be starting our show as soon. Re le dumedisheng ba bobedi go lela gausu dumelang ba re le tsena boshigo ba nna le sa ithobaletše ba nna le re swareleng ba nna re gopela tshwarelo golo re na le ditaba mo re le swaretše tšona re na le hlogo poledišano ya rena ya letšatši dikgono ntle le go senya sebaka re le fa yona mo gae go lela gausu mo le le gona ya re tlo bolela ka taba ya cleansing after abortion or maybe after miscarriage. Re na le sister boss ka mola o tla re fa tsona a re thaolela tsona la kwa gore ga botse diputšhišo tše di tla beng di le gona ke tše jwang le wena go lela gausu mo leng gona mowe o ka ngwala molaetša wa gago gona mo letlakaleng la rena
wa botšiša gore se e leng gore ga o se kwešiše mabapi le tabeng ya miscarriage e ka ba eng banna ba bantši ba fela ba tepotšiša ba re ge botse gabotse taba ye ya gore mosadi o kry-ile miscarriage gore abortion banna ba swara ge ba e tla kae le tlo kwa ditaba ka moka o ile tseleng kapa diphoofolo ke tsona tse difolo tšago pele motho ka se ga borena o goma tseleng ga a šetše a gomile tseleng ba tlo mogoroša ka gae bomme ba mo farafara ba mo tsentšha ka ntlong go na le selo se sengwe ba se bea mo lethekeng ba re ke mohlana ba mmea mohlana woo matšatši a wa lo ka mooe banna bašimanyana ba ka ba lapeng ga ba sa tsena ka kamoreng eo ba go fitlhela matšatši a rileng a bomme ba tlabe ba beilego then ka moraga ga ona matšatši ao ba sa tlono mmotša gore bjale ke nako ya gore bjale o ka tswela ka ntle wa itea ke seetša pf yana e mokrihumane ga a šetša ba fetile mo ditabeng tše di bjale re bolela ka wele gore o gomile tseleng wa gomileng tseleng ya kgoši o e leng gore ga ntšha goba re e bee gabotse ka sesotho re re ga a ikemišetša gore bjale gona banna nna ke sa kgona e re ketekilolole ke rie abortion ke thome bophelo gabotse ngwana wa se ka tlang disturb prof o a dirilego polao ya ka mabomo a bolaya lesea la go hloka molato ba kotsi gagolo ka gore gantši ga ba bolele ge ba dirile tše dijwale motho no ba ile a le gante o tlo gatakela ba bangwe o tlo gatakela ba bangwe ditokelo tša bona ka mogae ge re re go hlwekile go na le ba batho ba ba tsena go kereke ka fao o tsere o tla ba tšhilafaditše batho ba kare ga ba botse gore yena o dirileng yale ke tšea le re mo re tsema re kopana le tsona ge motho a dirile abortion a re ya ka mola go sister boss re ko gore yena ka ba re swaretšitše jwang tše e leng gore gantši bjale ka ge le batho ba basadi ba ne go gahlana le mathata mokhuto gomme ba fela ba hloka dipotšišo mola le mola gomme ba ba le dipotšišo ba se be le dikarabo bona ga re kwa gore dipotšišo tša bona di reng ngaka le ntate Mokone dipotšišo tša rena ka hlogo ya taba ya rena ya lekgono ya cleansing go hlapišwa e ka ba go hlapišwa ke eng cleansing ge le hlaloša lena ka botlalo ge re hlalosa tabeng ya cleansing re bolela ka taba ya gore motho ka sega ga borena ge e le gore o kry-ile miscarriage o fetetše ke ngwana ka gare ga lapa la gabo already go na le leswiswi go bile le setopo ka gare ga lapa ngwana wo o hloka go ilelwa ebile o hloka gore batswadi ba gage e le papa e le mme bobedi ga bona ba hlapišiwe e le ge re tloša leswiswi la seriti se e leng gore se tsene ka gare ga lapa sa lesea le e leng gore le tla be le hlokofetše ka gae go hlapišiwa ke go no ilolla batho le go ba fa ditaelo tša go nwa go ba hlatswa madi mola le mola le go ba ilolla gore se se ba phethagetšeng ba seke ba tla ba kgona go wela ke madimabe kapa motho e leng gore o robetše wa tšhetše leswiswi ka mogae a se ka tla ba tshwenya kore ge re tsena tabeng ya hlapišo ka mo lehlakoreng la serena la tumelo ya segagabo rena ya seafrika ke kimollo godimo ga batswadi ba babedi gore ba tle ba kgone gore ba be le ngwana o mongwe ba se ka tla ba kry-e le gore ba ba le matshwenyego ka gare ga lerato la bona ke sa tsebe ka sedumedi sa sekreste gore lena le tseba buang program director a ke leboge kgaetšedi ya rena gore ga dika ka potšišo tše di thata mara e fela re tla tsenelela marena ka kwa site ya sedumedi re tlo e bolediša ka tsela ye ngwana wo a fetilego re tlo ria ntho ba bitšago lapi re ya go mo bega kwa go sedimong gore mmeo a tla kgone gore a tla gore ngwana o a tlang ola wa mathomo a se ka tla kwatela gore nna o ka re ba ntebetse ba mpolaile re mo dira lapi ra dira dikeresenyana tše di ka ba tše tharo e ka no ba e khubedi e tšhweu le yelo ra dira lapi ra lebja mofase a ditukiše a tsebiše badimo ba bo ngwanola gore ngwanola be ke moswere o fetile e reng ge o mongwe a etlele se ka tla o la tlang kwatela gore ga ka mmega go ba gabo gobane ga a ka se mmega o la tlo go dula ka mo a ka tla dula ya ba le miscarriage tša go latelana
and then hlapišo le ne go ba le yona ka mo tumelong ya sekreste go tšea batho la ba iša nokeng la ba direla sela le sela goba dilo tše dino ba diria ke rena ka mo tumelong ya segagabo rena ya sa Africa awa re a di dira le ka sekereke re mo tliša monokeng re a go mo hlapiša ga šupa re mo tsentsha sewaso ga šupa ebile tšeotlhe tša re ile tše re ya go di latlhela ka mo di tlo feta le metsi a noka tšela ka moka gore ngwana o la tlatla kgone gore robalela go kwele ya kgoši e ka ba bohlokwa ke eng gore motho a hlapišiwe ga phumagetswe ke mpa goba ge a dirile yona abortion bohlokwa ba gore a hlapišiwe ke eng a re gopole gore abortion sa mathomo pele motho re mo hlapiša o swanetše gore a ye go phasa badimo ba gabo a ba kgopele tshwarelwa gore o bolaile lesea le le sena go molato ene o le bolaile a tseba gore o a bolaya 1 2 motho re mo hlapišetša gore a seke a tla a ba le dibati a wela ke madimabe a hloya ke batho a tla tsamaroga ke batho re mmereka gore ge re mo hlapiša re no e bitša hlapišo ka moka ge e feleletše mara hlapišo ya gona e sepela sona re tlo go hlapiša ka ditaelo tse re go hlapišang e ka ba nokeng goba o ka be o hlapela mafelong a fapaneng mara sa mafelelo re tlo go fa ditaelo tša gona tša go ntšha madi ale ka moka e leng gore ba bopa se sengwe ka mo go šala go le tlilini ka mo mara se motho a swanetšeng go se dira la mathomo o swanetše gore pele re mo hlapiša a phase a botse badimo gore nna ke rile kotsi ya mohuto taba ye banna ba bantši ba e tšhabela mokone ge monna a hlokofaletšwe ke ngwana madi a gage le yena gona mo ngwaneng le yena tšhilafalo ya moama jalo gore re ba hlapišetša gore ba sekatla ba kry-a go e ba le moya o e leng gore wa ba tshwenya o mobe o e leng gore o ba dia gore ba hlwae ke batho ba nolwa ba loka dilo tše di sa nyakegeng re ba hlapišetša gore mmago ngwana a sekatla re ga robetše mehle le mehle a kwe a llela ke lesea bakgalabe go ne le tabaše motho wa mosadi a ka ima a sa tsebe gore o mmeleng mme a nwa se a se nwang mpa ya tšhologa o tšhologeletše ke mpa ka gore e tšhologile ba o tšhologeletše ke mpa ka gore o nwele se se itseng se se tšholotše mpa re ka se be gore ke polao ya maikemišetšo gobane o ba a sa tsebe mokone a ke re o be a sa tsebe yes correct mara e fela o ya gore ga a thoma go bona gore jole mo ke thoma go makatšega ke fela ke ya matšatšing a basadi mara ga nke ke fihla mo a e tla gore na re tlo mmotsa re monna taba ge e le so ya kua makgweng o ye go bona di-doctor tša sekgowa le bosista ka kua and then ba go tlina go fetša o bue mo re tlo go tlina ka segagabo rena bua ka mokgwa wa tlhapišo o rile a sa tsebe mara se bohlokwa ke gore o swanetše go botša molekani wa gage gore monna mo o ka riwele mašimo a swa a re eme ka maoto mašimo a swele monna re bone gore gabotse go berekega kua nkgo e phumegile re kgone go ria ke taba go se tsebe a ke re lefela le re motho e leng gore o bolaya tseba le wa bolayeng a sa tseba the importance of cleansing these two people is not only a woman that must be clean, and also the person who fell in love with the very same woman. The person the one who impregnated the other partner. They also, you meet them together. There are ones that are different, but the importance of what clean you live if you look over. It might happen when clean Musadi, Ratugala Munaola. Still Munaola, oh, watch up Basadi Baba and Henry Leonaki Mutuahu, Fella Aya, Bedisha, Ubaba, Akafecha, Wachana. But here's the problem, God. Banna Baba, for a naki or sapa, what a tabashi. Masadi or sapa. A bua ga hlana le monnola a ke le susulela mo go monnao a bua le buše tša gape mo go yena ntwe re bolelang tšhilafalo e sepela ka madi ya kgoši tšhilafalo e sepela ka madi and o bona motho o e leng gore segagabo ke motho wa senama
ke fela ke bolela ntho ngwe mokone ke re modimo ga ile gore ba ratile gore motho e be wa mmala o mošweu o ba tle go ria wa mmala o mošweu modimo ga go riile gore o be wa mmala o moso a tsebe gore monno ke moremišu ke moroka ke mopedi gore ke thato wa modimo solanka re sa clean re ria kotsi gobane re bopa bolwetse mmeleng wa rena kgang ye rena re ba le yona re le banna re reng rena a re ye ko a re clean a re dire selo o aga e se galono makala monna ga a thoma a re o tiketla le lekgarebe ba tsenela koboete kgarebe le letsoga le bajwa kore wa tsena ga tlana le monno o garebe le furugo a lenyake selo a gone nto e lenyake gore matheka a baba mmele o no baba ka mokana ga ona kore ebile a dumile gore a ka boelela gape ke lebaka la gore go ne ntwe monno a itšhabetseng wa rereša prof ye nngwe ya bo yona e tlatšago monna wo ga a gana gore yena o nyaka gore a hlapišiwe madi ale a šetšego mola a gobetšego mosadi wa molomong wa le o kopanang le monna wo mohlagase o tlo tima ka kwa digwareng ga go tlo ba le maatla o tlo gore ga a tsena gwane gore lebaka le legolo ga sa ka tlile o se swere motho ela kwa morago ga a tliniwa ga botse ke gwa re lokela go kgaetšedi wa re ga dikang ka dipotšišo gore re botse setšhaba se gore ge e ka ba lehlakanetse ngwana le ba babedi ka re ngwana kwa batho ba babedi ka re reng ga re hlapiša ba hlapiše ba le ba babedi gore ba tlo kgone gore ba tšwele pele ka bophelo ba kgone go dira bana ke tshwanelo batho ba swanetse go kwešiša program director gore normally if o bile le a miscarriage gore o kwele bohloko 1 2 o swanetse go hlape gore ngwana o mongwe a tlang a kry-e madulo a mabotse a kry-e poleke e hlwekileng ga o fetsa go bona di-doctor tša sekgowa bona di-doctor tša setšo and then re lokišetša ngwana gore ngwana ga e tla a kry-e poleke e botse re lokišetša batswadi ba gore go be le moya o mo botse gare ga bona o se ka kry-a go e ba le diphapano mola le mola yes ene se se tlaletšang go kgaetšedi ya rena wa re ga dikang ka dipotšišo motho ge prof a bolela ka setšo ke gopola taba engwe ke batho a re se ka tšeang dilo ka sekgowa fela ra šia setšo sa ga borena a re tšeang dimbiza motho o re feta re mo nweše a re mohlabe ka tše dingwe tše dimhlabe tša setšo go tlina ka mo gore ngwana o mongwe a tla a humane bodulo bo a letswe gabotse jale mpotse mo tate mokone monna le mosadi ba hlapišiwa go swana na monna le mosadi tlhapišo ya bona taelo e tee taelo ya bona ga e nape e swana ga e swane ge e tla kana mosadi go na le tše a fiwa go tšona ke tša go nwa tša go hlatswa madi gomme le monna go ne tše a fiwang tšona a di nape di swana mara tabeng ya go go hlapa nokeng ba ya go hlapa ka taelo ye teng go go fapana fela ditaelo tša go nwa ka ge e le gore go ne ditaelo tše di nwang ke batho ba basadi ka ge e le gore go ne ditaelo tše di nwang ke batho ba banna mola le mola di no re fapane gannyane mara ge e le go hlapa ka moka re ya go hlapa jale ka sekereke tate mokone lena le ira ngo le mofa baebele o la mofa metsi le bereka jwang no they are both going to the river they are both going to the river ba tla kumana metsi a moela ra ba tsentša ka gore ba tsentša ga šupa re ba swara ka diropo tše tša rena ka sepostola re ba goga ka ropo tše ra ba o etša re bile re tseba gore ebile tše dingwe re fetša re tlo ba fa sewašo ba šale ba enwa ba nnoši ba lokišetša gore a go tloge madi a la kgale then go tsena a maswa ba kgone ipsina jale ka gore taba kgolo mo ngaka ke sefifi sefifi se ge šetše o ne le sona se sa ngwana seke se ka go senyetša dilo go fihla kae mo bophelong jwa gago go na le phapano ke therešo leswiswi le batho ba bangwe ba le bošiši ba bangwe bano fela ba re bane dithokolosi gante ba le leswiswi leswiswi le e leng gore le ba gona le hlotše ke abortion or miscarriage le a senya mo mothong ke ntho le o kry-e motho a re nna ke ne ngwana motee ebile o godile o ne le 19 years ke nyaka ngwana mongwe
mara o palla go ba le ngwana mo go bana a lokishetse ngwana o mongwe wa tlang madulo a mabotsi le ka go tshwenya gore o tlo feleletse le gore o palla go ba le ngwana o mongwe 1 2 le ka tla go bakala bolwetse mmele wa ruruga dimpa tse ono makala di kokomoga wa ipudiša gore go diragalang maoto a no tlala metsi wa makala maoto a gago a no phela a rurugile go aparesa so a phobela o te pakela bothata gobane o ba le madi a ditšhila a e leng gore ga a tlelineng ke nyaka go e bea so batho ba ikwešiše mokone go se hlape leswiswi la abortion or miscarriage o te tsentšha ka gare ga dibati batho ba tlo hirwa mmerekong wena wa šala o sa hirwa why o ne leswiswi o sepela le seriti sa ngwana wa lesea santse re se tloše seriti se mokone then o kgone go riang o kgone go hlwaeka o bega botse ke rata putsišo ya kgaetsedi yona ya re ga dikang ka yona 1 lesisi le ria gore o fria basadi ba gana ka moka 2 go nyaka mošomo maburu ga ba go lebela ba bona tokološe tengwe se ba tšea batho ba bangwe wena ba go tshela mara o tlile pele 3 o ka thula ke koloi ko tseleng e no go bakela madimabe go raro lesisi le le go bakela madi tshwantse le tlosiwe the most important thing ka re bona ka cleansing is to remove the bad and evil spirit that follows you all the way ke ka mo re go hlapišiwa a re ska ba ba hlapiše re ba tlosetse gore re a ba elela lefatshe le leswa gore ba le ba babedi ba kgone go tlo bona ke batho re ka nnete sefifi se a kgone go hlapišiwa ene e mmoši o bona monna wa sena hlapa leswiswi la lesea la ngwana wa gage that's why monna o ga bona mosadi o a phela a kwata ke mola le reng go ba le di-GBV monna o ga bona mosadi o wa kwata gobane seriti sa ngwana o se batsana ka bogare and then monna o go thoma go tsoga ntongwe ya bohloko ke lesea lela le thoma go lagola rrage and then a ba sa kgone go bonana ga botsiwa le monna o no phela a kwatile o fetša nyaka go bona go batša mosadi ke lebaka la monna ka lebaka la gore nako mo mokone basadi ba kgona go dira abortion ba gomole ba seke ba go botša selo ba tu wena o le monna o no makala mmerekong ba be ba go rata ba go hloya o no makala kua mmerekong ba be ba tseba gore ntongwe lengwe ba bitša wena ba sa hlo ba sa go nyaka ebile ba be ba go phare ka malato ebile ba be ba go rata mosadi a le mo a tseba gore o dirileng a seka go botša selo a no tu And that one, Prof, I appeal to all ladies outside there. Make sure that you tell your husband what is going on. Because of this, it will cause a lot of the results of it. Just only the results will affect the relationship. Soon a divorce is knocking at the door. Rena le kgaitsedi e nngwe ya rena mo letlakaleng a re o bile le tshologo ya mpa tse pedi empa a seng ka hlapa ya ba bangwe ya kgona go ba riagalla a be le di-miscarriage tse pedi a be a boa be le ngwana a no dula ka gae mara mo dilo tša gage di thomang go senyega gona o kry-ile gore le mangaka a setšo ba leka go mo thuša e fela ba palelwa a be a bone o ka re mangaka ga ba palela ko go mo thuša why o tlogetše probleme ye sebaka kgaitsedi wo e leng gore o ngwadile molaetša wa gore o bile le di-miscarriage tše thua tsang ka tlhapa ke mo kgopela ra ka kry-a nako a no tla mo a tla tlhape re tloše leswisi leo pele le e tla go mmakela bothata le ka go boletse prof gore ge o phumegetse ke mpa a lla ngwana a tlang a be le madulo a mabotse ya santse o lokišetse ngwana o a tlang ngwana se ka tare ga fetša go belegwa a ba le malwetse wa kry-a ngwana e ba mogolofadi dilo tseo di kgosa dilo tse dintšhi empa batho ba di tšeela fase ya gantši ke fele ke bona ge re fana maele gore ya ko seolong re le ba seolong wa re lentšhile wa re ngwana o a goelela o re lentahlile kare gantši di-miscarriages bana ba latlhwa ko sepetlele then motho a boa no sharano is fine, it's okay ke mo gae but rena ka setšo sa borena e tlo re ganetša ka setšo
e tlo ba re ngwana shule wa lla ke ka mo bona re ga a kry-a mpa ya mathomo ga e dule ola wa mathomo wa ka space gore what about me ka re lenya gore o pusha ba o pšhatla ba batlago ba o re nna ga lantirele bjanong gantši ka setšo bo mongaka ba tla e tlhatela re re motšea re moisa seolong re bolela le seolo se ge le re batswadi ga ba sa phela ka moka re botša le seolo se gore go diregileng wa tla wa bolela taba mokone wa bona taba ya go tlogela ngwana o e leng gore wa mmona gore motho o ke ngwana a ka ya go bolokwa gae o mo tlogele o no re a šale sepetlele a gone bothata ke kotsi go batho ba rena kudu ba segaga borena lebaka ke gore go tlo fihla nako ye e leng gore ngwana o re banna ke nyaka go ya gae ka nako eo mmago o mo tlogetše and then ntho ngwe e leng gona ge motswadi e le gore maybe o bile pregnant a kere maybe full term ya gage 9 months ka moka ba re ke 40 weeks ne ya ngwana še o fihlile ngwana o fihlile a komotše advice ye nna ke e fang batswadi kua gae a ba tšee ngwana ba ye go mmoloka ka gae cause ngwana wa ge e le gore le motlogela ko mmage o motlogela ko ga a fitlha mo mmage wa tlhapa ebile o tekelang gona rotantsha le yena rena re tla re tekaparetse di-crocket tša rena bo moroka ge re fitlha ko ebile ramtšea ebile lona bošego bo ebile a re olala re teketlile moroka go sa sa o tsoga pallo letheka le gana bjale o kgwathileng prof e o itea maruruša motho wa mohuto o kopanela e ka ba letlametlu monno o ga tsoga fukua a ka humana le letlametlu kore go bapetse rof ba swantse a tsebiše motho re kgopela gore bana ba le make sure gore ngwano le a motšea le mmea ka moraleng eo o robala go yona ba epaepa ko kgoneng ba boloka ngwano ka ra mmega gore ngwana se o fetile leseanyane gona mo kgonanyane ka montlo gore a epaepara a kere ke tša family ra re mola kgone ra mmea ra re filo sho re be re swere bjale re paletše ke go diša ra mo re kgonane ra mmea mo mara ga a sa go botse prof a tantsha le batho ka ko pleke tše re ka seke ra di bolela ka mabitso monna o a ka feletša kry-ele letlametlu a tla kitima ka more ga tleliniki ya ba mathata divoice di setse di fedile gobane o gamotse ntho e nngwe e dutse le yena mara nna mo ke blame batswadi ba bona gore motho nke batlile le motho gae a tla fitlha botshile a kere ga nke batlile le motho peo ba ye go fitlha balala ba ne nae jale ga ba mo dumelela gore monna šia mo o tle gae ga a fitlha mo ga ebile wa tlhapa o tlola ka tša tlolang ka tsona ebile o namela mmotoro ebile o a mo a tekelang gona ga a fitlha kua rena bohlabirwa re bona mosadi banna o apere meriri ya gona matšatšia ba re ke dingeng mokone di-frontal o ikametše ka thoko hlabirwa ora oa o yena manokare o tla nthakgatša pelong wa tšea hlabirwa ebile o a rungwaneng ya gage ebile o kwele thabo la motlana o lala ba teketlile hlabirwa go sa sa o palela ko go tsoga ka lebaka la banna ra ba le diphiri ra re tu ya ba mathata ke ba le boletseng ka bona gore ke baka la gore ba rwele meriri eo kare ke ba rwele kgogo a sutse godimo a tlhogo pele re tswalela prof ke kgopela go botša potsišoši e bohlokwa a re re o phumagela ke mpa goba o tšhologela ke mpa go fetša o a swara gape o ba le ngwana o mongwe ngwana o a latela mpa e phumegileng e ka mo affecta jwang e tlo mo affecta ka lebaka la gore a kere ngwana o fitlha godimo ga leswiswi la ngwana wa ileng a feta o e leng gore e ka ba abuti wa gage e ka ba sesi ya gage mmage le papage ga ba ria selo so ngwana o ke nto le o kry ngwana a fetša go belegwa o kry ngwana a no ba slow ba itwa ba re ngwana ke leina gantšhe go le problem ye e leng gore ngwana o wetse ka gare o ile ga a fitlha go mmage a dula ka gare ga leswiswi so leswiswi le santse le tloše ngwana re mo riele madulo a maraete a re ga a fitlha a be ga botse mara be ke rata gore ge e le gore go ne wa leng gona kua gae ga e le gore a ka rata go letšanya ka go botšiša se sengwe a ke gore ka pela 2 minutes fela 079 170 9862 o ka no letša gone wale ge e le gore o ne le potišo mabapi le tabeng e re leng mo go yona 079 170
6-2 mokone taba re ka eletša banna ka goreng kudu tabeng e ya gore basadi ba bona ba dire di-abortion banna ba tseba gomme banna ba no dula banna ba seke ba tlhaba go dikotamaledu ka moka kgole le kgausi naga ka bophara re leeletša gore ge tše di jwale di tlhagile consultant ba ba tsebago ditaba tše tša setšo le tlo le kgone le thušege e se ka re a wa e fetile ga go selo le tlo šare le mathata ka gobane ga le ka tsela eo ba swantšatše 6 months mosadi o a ntše a hlapišiwa go fele 6 months then wena monna a kotamaledi o fele o ithega o be le maitshwaro go na ntho gore bitša self control or ke control of the self monna a emele mosadi a gage a be le perseverance a kotlelele gore kana motho o ba le 6 months e swantse e fete ka mara 6 months nka tla ka kopana naye emišang bo dikotamaledi lebelo mane a tswa lebelo mane ga le na motloga pele ba gešo le ne ba tsebi thega mogatšago ga a tlheketse tše di jwale ema le yena ba go fitlhela nako e the duration of the time given to the woman wena o le monna o mo supporte banna re se ka wela-welang dilo re botšišeng ke a leboga kgatšedi ya rena ke lebogile kudu banna ke bošego ale bošego fetse ba gešo go le le gausi mo le leng gona ka gae nna ke le tlabirwang kokota maila go fenya magana go bua madumela go ya phatlhe bošego le diatla mmaswi banna ke rena ka gona ka mokgo ke a šutha ke re a e beng boroko ka gae ke tšhabana kwa 12 ke nyaka go ya go khunama ke bolele le bakgalabeng ke re phase ebile re be re boe re rapele ke re ke bošego ba gešo le roba le moroko bo botse modimo a le šireletše go lela kgausi mo le leng gona mošaa